Hello guys, welcome back to my channel. Tuni say điều chú phone apa na unwanted edge. Unwanted edge apa chang lo wa thili ball pele edge phone atam ta so hai. Remove ball dam alo iti stop iti ball dam block iti ball dam tuni say điều hin. Ken jong masang na chot chita bang chu kan ha tu in. Ka phone hi chang edge hi hin. Ya ju chi setting hi kan ball lak tu na hi theitan edge ho am tapon masan hi aju no jong chita bang na to diu kata san na phone wa unwanted edge na chi block pi pi ai ta ko su hom chin le nang man application apps na install ting le nang man na head pata man condition ko sim lo wa allow ta na ball jing ke an ki ball ji na i cho ko na ai man ai cho ko enable i ball ya cho hong su a hin ji edge ho ko mo me me a hele ti ko next by next rom ball in din aban na pu in din cho ang ko scammer la fraudster ho ko ma yong khuda galha jong ba ya bai lam hi achu chi et ho hi apa chom pon ho phone am dina pa chom om pon ji chin et ho hi ti chana phone ai um sa ro de tun chiu tin ama spend guys ka channel hi subscribe na bol la le atha ni hi la subscribe bol in nang chuta le like comment share jong nen bol pi nang tu na chiu tin na view tin ama spend in phone setting open in lang phone setting hi open in lang ban le google account so hold on nang chi google he me en nang google chi ban le scroll down bol nang achunga edge kiti me en nang click in lang ये chung pen hi OPT opt out edge personalization OT chi enable na bol de hin aban chi okay na nang aban la second step ma chu ti bol dam ti le reset achung ma reset advertising id ki tu advertising id ki ti chi me nang mal okay ni ve chum le bol na okay nó bỏ trái tiền lẻ bạn lẻ back nắng bạn là Chrome browser ạ chín nắng open ball nắng slide search bar hin my activity search ball my activity google.com thì search ball nắng activity.google.com kiti chi open na balu ting le left side corner chung na 3 line he 3 dot pa ko lo 3 line pa chum ta pa chi me an nang ban le third na first second third activity control chi me an nang ban la scroll up ball nang noi lang pe khon chi add personalization kiti chi noi chana hin go to add setting maintain chi click in lang ban la chi app ho yo chi google in itabanga apps achidung ya na ba sa home chi cho ali sa na mi lo ke de google in nang man account na date of birth google chi phone na sign in na bon ya pa achun preference add na dei dan ho nang man search engine ai pa na ya pat aki he hin chu search engine na he nang ma hol dan nang ma di dan en ho choi chi cham che list ne chi khat tan off ke bol phat shot wa di hin ji chungang chala bon di chun phat lu na lo din chu tin wa sa penin chung na khat bol lo un ama sabana chi add personalization is on ke ji chi off bol de turn off got it ma ban la chi na bo off na bo ro ting le back ball nang chi google 3 dot setting chi chung lan chi hun nang chi click nang amala setting hi chi nang setting hi chi hin scroll down ball to go ball chun
scroll up to bol chen side setting ki side setting chi naked nam ban le chung pena cookies ki cookies ki me nang chi option lila ai khat pen he nang an ki tik de tan na china ba chu allow cookies ki side will work normally chi off na bol le chi thum chan na block third party cookies future social media not work chi ki na add momom loading na ti hal block all cookies not recommended ki ti na koi de li ne asi tilwa hello le block third party cookies ki ti si me nang aman le chi tham khat be hong nang aban la total nang h ki ti we ta chi h chi me nang chi h chi allow a ki ko yan na chi h allow a ki ko chi off na bol chung la chi chan chu hitan chi h nang phone a jong i chat hoy ma long sit an ka sei bong banga chu phone hi interface a chom hin ki bang lo mai thei ayong la ka bol bang a ki sei chu na bol li wala chu setting yo si na bol chai ta le mas na ne head dikhat chu chai na pena phone reboot ham hello le switch off na bol li khat bai na tha hon di ni chan chu tain guys long set tain ka channel hi subscribe like share comment nei bol pi bin nang mi sang lo yo ko video i hin bol ki tu hin in bor ki ka di bin na bon sabin bye bye